Put a little bit of pepper, paminta. Paminta guys. Golden brown na yung pork. Giniling na pork. Next na natin yung kamote. Okay. Just season with salt and magic sarap. Little bit of salt. Tapos yun lang. And cut. Dahil golden brown na yung brown pork, lagyan na natin ng kamote sabay. Dahil golden brown na yung pork giniling, lagyan na yung kamote. Tapos, halo. Then, season with salt and magic syrup. And then, ihalo mo lang din yung fried tofu. And tapos na. Mamaya, we will eat na. Ayan ka. Ako kang gagalaw, magiging magalaw yung ano. Ako magalaw. Kain na na. Luto na. Hindi lang mukhang maganda pero masarap naman po yan. Let's eat na.